West Karbi Anglong Tumpreng Along Yuwa Morcha Mai Kangni Dongka Mukam Along ASDC Hamren District General Conference Mai Kangni Jirpo NGO Atumpen Volong Komaji Along Global Handwashing Day Katalon Pon KSA Hamren Regional Committee Atumpen Annual Get Together Meet Asai Kedeng Pon Aprangsi Karbi Longri Abirta kelang arado anaphan nilihin pen kartong pajirlo kartong non Karbi Longri Abirta ke thanabang sami ojang terangpi non birta ang ton pen arju ponsenang Kedamtang Preniphay Krep Horni Autonomous State Demand Committee mate ASDC Hamren District Committee atumpen Dongka Mukamalong Arniaphan General Conference amai ingnipon Laso amai along ASDC amai phu Chandrakanta terang Kongchon bang Jotson be lapen ASDC along Klembang phu bang phi manpeng kedotum anta chetong don Ken kami si Karbi akete chejor dun unjipor Lake constitution long appropriation masido 244A la sorting si lidung ke chehang la long dar phitame ASDC ke grantee na pipe contract leke en kali ASDC ke la autonomous long long plot Karbi ke asante na mota chinthur la popu bangai la bangke ilitum pudam cecakta nani mude autonomous state long lo plot Karbi ke achiwon ke chinthur ponpo la se autonomous state ilitum aniti mate ilitum kemang pon bangke for a new and democratic society ake meya ke chok isi aham phang itum keura ponje phansi ke salak ponje phansi ilitum autonomous state ke ha la se autonomous state long lo ka phota ilitum lo la si ilitum teklong lo menang anatum ke karlap nilipana arju Sigiro lang te pulong nantum BJP tu ke cerai lap los 26 amos dita BJP long si do MLA ta MP ta jata ka do hita alang to malita ta kat lap lon nang li as president nang li unji na pu ni li pul pulong ni derji pu we are not hopeless ni tum hopeless Kedamtang Niphay Krep Horni West Karbi Anglong District Tumpreng BJP Asai Hemalong ke Chengsi Yuwa Morcha Executive amai ingnipon Laso Mayalong Aluhi Manpeng MP Horan Singbe Bothat Langso Hongkram MLA Dr. Mansing Rongpi CEM Tuliram Ronghang EMs MECs Lapen West Karbi Anglong Yuwa Morcha Amai Phu Pritom Rongpi State Yuwa Morcha Kongchon Bang Joyti Kasep Lapen Yuwa Morcha Along Klembang Phubang Phietum Anta Chetongdon আমার টিম কার্যালয় ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যালয় দখল হোৱাৰ পিছত ডেভেলপমেন্টৰ কাম কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে এইটো তুলনা কৰিব নোৱাৰে আজি আপোনালোকক চাওক কাৰ্বি আংলঙৰ ২৬টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে যাতায়াতক সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেক সমষ্টিত PMGSৰ পৰা আৰম্ভ কৰি MOSৰ পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি MOU পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেন্টৰ কাম প্ৰায় কাৰ্বি আংলঙত 1071 কিলোমিটাৰ এতিয়ালৈকে ৰাস্তা পূৰ্ণ হৈ গ'ল আজি আপোনালোকক চাওক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এই তিনিটা কাৰ্যকালত প্ৰায় 400 কোটিকৈ অধিক আঁচনিয়ে অহম মালাৰ জৰিয়তে হামৰেন তুমপ্ৰেং হামৰেন দংকামুকাম তুমপ্ৰেং যিটো হে কপি ৰিভাৰ এইটো টুলাইন হ'ব তাৰপিছত ধাৰঘাট তাৰপিছত পাৰফালৈকে যাব পাৰফা নহয় ধাৰঘাট তিনিআলিলৈকে সেইটো অহম মালাৰ জৰিয়তে এই বছৰৰ ভিতৰত টেণ্ডাৰ কৰা হ'ব আৰু এইটো চেংচন কৰা হৈ গ'ল টেণ্ডাৰ কাৰণে প্ৰচেছ কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি এতিয়া চেংচন কৰিলোঁ ৰূপসিংহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যোৱাবাৰ আমি প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিত আমি যিবিলাকৰ এৰিয়া আজি তাৰিখলৈকে এতিয়া দিনত লোকেল MEC আৰু লোকেল বিধায়ক মন্ত্ৰী সাংসদ গৈ পোৱা নাই কিন্তু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি
Jirpo NGO ahin pen volong koma jialong Global Hand Washing Day mati ri kachepang ther asai mesen pen pachun pon. Jirpo NGO President Isak Phangchu chari pon amai along Jirpo NGO Abidisar di beswar singnar ahin pen ri kachepang ther asai aputhak ason alam raraphan than pen mai pajut pon. Labangso amai along kachetong dun osi monjit terang chetong dun pen alir acham nang pidun. Mai along bang pharo ke thombak amonit aphan ake joy pen face mask la pen hand sanitizer ta ron pon. Kuliah so kuliah sih dia lahai program tu iya pernah lah ya dari Jirpo NGO dari saya Bikas terang mana artinya? Bikas. Ini bari belek dekor ইতিমধ্যে অলরেডি কন্ট্রোল আছে। হ্যাঁ বিকাশ। কিন্তু আমার ভারততে হোক বা অসমতে হোক এই বেমাৰ এতিয়া দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। এটা বহুত এটা চিন্তনীয় বিষয়। আসলে আমি এই বেমাৰৰ সচেতন হ'ব লাগিছিল। আমাৰ মানুহে এইটো সচেতন অনুভৱ কৰা নাই এতিয়াও। আমাৰ মনত এতিয়াও মিলি আছে সকলোৱে লাং West Karbi Anglong Arlu Meghalaya Alongri Ahoy Akedai KSA Hamren Regional Committee Inglong Pho Amaipu Probin Timung Pen Patir Pipon Pen Jerap Chetodun General Secretary Babul Togbi West Karbi Anglong Arlu Thai Abser Alang Sunta Lang Misen Pu Matha Ponsi Hamren Regional Committee Abitu Matum Kedamtang ni Pai Krepli Arni West Karbi Anglong in Church George Timung Alang Litum Kiklem Rapet Dam Rapet Bang Trop Capsosi Arya Sangho Atum Pen Jokjak Adim Aklong Pali Dampen Jopha Pangjang Aluhi Sarpo Central Committee Kongchun Bang Thang Sing Timung Pen Kaning Je Ponke Ilitum Ahawar Arlu Labangso Alangsun Karbi Anglong Autonomous Council Pen Nanglang Nangji Lapen Ladak Towar Lapen Gido Adim Aboha Sitami Nang Silam Nangji Nang Silam Pi Polote Ladak Karbi Anglong Arat Pen Chenglok Halloween Arat Doan Sitami Nang Kilang Ji Lapen Nang Kijuy Awar Sai Misen Pupusi Chethan Chimong Pon get together litum central committee executive members di litum pemra pen asong jat tatang ito dino kasi pinilabangso get together amay litum dak West Karbi Anglong Thai Apsir pisi picnic spot no sintum dak ipakipon do litum labangso at Thai Apsir waterfall nang rock pen Karbi Anglong especially West Karbi Anglong araji abolon lapon kilang me pupinitum dak no rock pen kasi no kasi labangso Thai Apsir waterfall araji kilarji fankinon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen itum tourism department in charge Gungsing Tron alang litum architect Kangjang athe labangso habar lapoan si theng prang inglong lang roy lang jeng kang chulang jong si department lapen itum council ben labangso habar araji larthek longte labangso dim pirthe dang at tourism si mon thenga photo mi dakti lang ti pami ko iji athe labangso
Thai Apsir waterfall non Meghalaya border में सितुम adjacent लो इतुम ला Thai Apsir pen हापु पराई के इतुम ini Meghalaya border लो पसिकुलो labang lasi mitang border protection jiapan labang so Thai Apsir waterfall bang itum promote vek dong ji labang so Thai Apsir waterfall itum promote ke labang ke itum border secure po lapen dak itum tourist department pen claim thegrai long te itum dak revenue ta itum Thomas council pen long po lapen dak tibok terai hawata nangcing fudu ta asinon apang si Thomas council pen ke labang lo itum connectivity road connectivity bang dak inopik labang si prap jin pen la Thai Apsir anang kipal rock road connectivity bang selam pami pelong te labang so Thai Apsir waterfall nang kilang tum muluk ji tu ta kasi apang si keceng si labang so Thai Apsir waterfall araje bang lar bek nang ko lar no pelong te itum Meghalaya penol itum Kaprega state penol itum tourist bana place set lapen la so Thai Apsir araje kelar joine itum Karbiang West Karbiang long lapen Meghalaya Pinya Abirta, Lan si Kangton Chalo, Kaduka Via Panta, Kardom.